uma ngabe kunendaba esegudwini abantu bake balindele ukuthi singomakhanya imuphi umbono esoqhamuka nawo noma iluphi uvo esoqhamuka silibeke kuleyo ndaba leyo noma kuleyo nto leyo esuke ingxuba kaxhaka iuxakile ngempela umphakathi. Singomakhanya ke siye singalenzi iphutha lokuthi ngempela singayilethi solution ngeinkulumo zethu ezakhayo ngoba vele kuyaziwa nje ukuthi singomakhanya singabaholi la eSouth Africa. Izwi lethu masilithumela lifika qathatha la suke silithumela khona futhi linamandla izwi lethu singomakhanya. So I would like you to take this initiative by putting my effort on bringing the solution on the matter at hand right now. The matter that I'm going to address is the matter concerning taxi industry as well as the society, which is the community that uses taxis as their transport. Angazi noma ngikhulume ngesilungu ngoba lokho ebengisakwenza bekusayisendlalelo nje usawubufakazi bokuthi ngingasithula ispeech esifunekayo ngelanguage lena ye-English uma ngabe ngempela isimo siphoqa. Angazi noma lento nifuna ngelanguage ye-English yini noma nifuna ngolika mageba lona lolu engilikhulumayo. Kodwa ke ngoba ngikhuluma nesantakho iqhaza lezi engafundile isantakho awuthi ke ngikhulume ngesizulu khona bezongizwa labo ndlebe kazizwa laba amadleba empty lawa ekuthiwa isantakho ngifuna bangizwe kahle la. Uyabona santakho uma ngabuhluleka ukusevisa umphakathi uma uhluleka nje ukusevisa i-community sicela usifutsekele. Futseka nje ngempela ngoba futhi uma ungazifutsekeli wena i-community izohlangana izomobilize i-community ebisikufutsekisa kabuhlungu kanzima ngoba phela iqiniso lithi i-taxi industry ayiyona ingozi kune community. Asikuphinde ke lokho singomakhanya ukuze kungene noma igonogono zigcwele amadlebe kulenja lekuthiwa isantakho kodwa izwi lami lizopenetrate lezo gonogono liyofinyelela phakathi kulabo senseless hate ekuthiwa isantakho. I-taxi industry ayikho powerful okudlula i-community eyisebenzelayo. Amatekisi awayona ingozi okudlula umphakathi. Lokho ngifuna nikuzwe kahle. Uma ngabe amateksi edume ngokuthi ayabulalana ayadukulana asuke ebulalana wodwa nakhona basuke bezumana nje amagwala kabi lezintsha lezi zisuke izumana njena kuthunywe amagwala lawa ekuthiwa zinkabi imsoni amagwala le alikho igwala elinjengenkabi eSouth Africa nje ayikhisha eyigwala njengalenja ekuthiwa inkabi. Leyanto leyana will never come to you icela udede ithi asidubulane izohlezi ikuzuma nje iqhamuke ungalindele mhlawumbe ubhekele iqhamuke ngemumva lento ikudubule noma iqhamuke ungalindele mhlawumbe ubhizi nabantu kwi-meeting iqhamuke lento ikuzuma yabona izokushaya ungalwanga. Inkabi nje umsunu wegwala amalebe lezinsha lezi ekuthiwa zinkabi. Uyabona
leza zinto ayikwazi ukulwa, leza zinto aziyazi impi. Amagwala nje imsuni yonina ezazi ukuzumana izo-ke lezi ey'gcwele la emathekisini kuze kube ngathi i-taxi industry iyingozi. Akho ngozi nix laphana, imsunu nje yey'nkabi, amagwala ezinja lawa orabishi lezintsha lezi, uyabona. Ama-owner ama-taxi abazi lutho-ke, imkhufefe-ke leyo. Azazi lutho lezo zinto lezo ngokulwa, azazi lutho ngempela. Ingakho phela ithumela sithumela iy'nkabi ngoba zona ayikwazi, azazi lutho lemsunu le, azazi ukuyibambela. Mangathi nje i-one elilodwa liphume ngilisakaze ngempama, ngeke iphindisele nokuphindisela lento ngoba ayikwazi ukulwa lento. Izovela ithumela iy'nkabi, amagwala lawa iy'nkabi lezi ey'zumayo, thumele zona izinja lezi ukuthi azingizume ngevolovolo. Yona nto abakwazi ukuyenza-ke leyo. So ngifuna ukunitshela-ke ukuthi ngoba siyayazi impi yenu ukuthi ilwa kanjani, anikho strong kunathi as a community, as umphakathi. Siyazi kahle nini impi yenu ukuthi ihlasela kanjani, uyabona. Njoba ngikhuluma nje ngikhuluma nje kanje, angisabulutho futhi. Angisabulutho lokho nje ekwazini ukuthi angisabi nje lutho, angisabulutho, angisabi ngisho isilabi, uyazi angisabulutho nje. Ngithi mina-ke uSantakho uma uhluleka ngempela ukuphatha i-taxi industry, uyihlomekisa ngalendlela oyihlomekisa ngayo, ufuna ukubulalisa iy'ngane zabantu, uSantakho. Ngithi uSantakho akaphume kwi-taxi industry, akayeke nje afutheke ngempela. Ongcono i-taxi industry ayiphathwe i-state. I-taxi industry ongcono ayiphathwe i-state, noma-ke i-taxi industry vele iphele all together. Uma ngabe ngempela kuzogobhoza igazi la eSouth Africa ngenxa yalezi nje kuthiwa iSantakho iqhatha abantu, iqhatha ama-taxi nomphakathi, lento le ekuthiwa uSantakho. Ngithi mina uma ngabe uSantakho ngempela ehluleka ukuphatha umsebenzi ngenhlonipho yomphakathi, akafutheke, otherwise umphakathi uzomfuthekisa. Awukwazi ukuthi ngingayothenga imoto, ngingayithengeli mina, ngiyithengele ifamily yami. Kuwukuthi nje imina udrive, imina engikwazi ukudrive, imina inhloko yekhaya. Ebese uzongitshela wena Santakho wamasimba, uzongitshela ukuthi wena imoto engiyithengele umndeni wami sekumele manje ngizwe ngawe ukuthi umndeni wami uyigibele na noma ungayigibeli. Umsuni kanyoko loyo, malebe lawo. Angikwazi mina ukuthi sine family yami singahlanganisa imali, siqhathanisa imali, sibeke isenti phezu kwesenti, bese siyaplana njengefamily ukuthi la ekhaya kumele kube nemoto ezosithatha isibeke, noma kuyaphuthuma noma akuphuthumi, noma siyogrosa noma siyothenga ifurniture, kumele kube nemoto ezosithatha isibeke. Ebese kusuka imgodoyi ebizwa ngokuthi iSantakho izongishayela umthetho ngemoto yomndeni wami, ngemali esihlanganisile as a family, saplana ukuthi siphuma kanjani kwi-challenge esibhekene nayo as a family. Qamuke-ke into izongitshela ukuthi hayi why ulayishile kule moto yakho, uyilayisheleni ifamily, ngoba ifamily bekumele iye emateksini, wena bekumele uhambe. Amalebe lawo amasimba leyo nto leyo, shidi leyo nto leyo, rubbish nje leyo nto leyo. Mina noke nikwenze lokho kimi, mina anoke nihlangane nami nenze lowo masimba lawo. Mina nokudubula, mina dubula, yabona la masimba enilonwenza niloni jahana la endleleni, mina ngiyokudubula, mina ngeke ngilongibale, mina ngiyomisa imoto ngikubuza ukuthi ufunani, u-aphu vele selise sandleni, faka u5 bullet mina, ngoba amasimba lento eniyenzayo, uyabona. So bengithi nje anginitshele lonto leyo, kade
nyanya